Bakunzi ba cano yiswe data wa twese, turabaramukije tubifuriza amahoro y'Imana. Njye nitwa Marigoreti Nyirandikubwimana, turi kumwe n'umutumirwa nawe yabibwira. Nitwa Padiri Ferdinand Hagabimana, nkorera ubutumwa muri diyosezi ya Ruhengeri. Yego, tubahaye ikaze muri iki kiganiro Padiri. Murakoze cyane. Yego, mu minsi ishize rero hari tariki ya 15 z'ukwezi kwa 9 muri mwaka wa 2025, Kiliziya Gatolika yahimbaje umunsi mukuru wa Bikira Mariya umubyeyi wababaye. Ni kuri ingingo rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Mwese tubahaye ikaze. Padiri Ferdinand Hagabimana aradusobanurira byinshi kuri uyu munsi mukuru. Nyakubahwa Padiri, ibi ngibi bisobanuye iki kuba wariswe umunsi mukuru wa Bikira Mariya umubyeyi wababaye? Murakoze. Murakoze cyane. Uyu munsi koko ni umunsi mukuru ukomeye. Ni umunsi ukurikira tariki ya 14 Nzeri. Kuri iyo tariki ya 14 Nzeri buri mwaka duhimbaza muri Kiliziya Gatolika umunsi mukuru w'ikuzwa ry'umusaraba, cyangwa umunsi mukuru w'umusaraba wuje ikuzo. Rero uwo munsi ugakurikirwa na tariki 15 aho duhimbaza Bikira Mariya umubyeyi wababaye. Urumva ko harimo ibanga rikomeye hagati y'umusaraba wa Yezu, cyangwa se ibyababaje Yezu, na Bikira Mariya, cyangwa se ibyababaje Bikira Mariya. Harimo isano ikomeye hagati y'ububabare Yezu yagize aducungura ndetse n'umubabare Bikira Mariya yagize Yezu arimo kuducungura. Ni ryo banga rikomeye riri muri uyu munsi mukuru wa Bikira Mariya umubyeyi wababaye. Ariko mbere y'uko twakwinjira muri ubwo buryo, tugomba kumva ububabare. Ububabare Bikira Mariya yagize ni ubuhe? Ububabare Bikira Mariya yagize ni ubuhe? Tugira ububabare bwinshi. Hari ububabare rusange, ni urugero nk'ibihugu biri mu ntambara, abantu bose bo muri icyo gihugu bari kubabazwa n'intambara, bose bari mu bubabare basangiye. Ibihugu tuvuge birimo inzara, cyangwa uduce turimo inzara, twose tubabajwe n'iyo nzara, wenda ku buryo butandukanye, ariko bose barababaye. Hari ububabare buterwa n'abandi, bakabutera abandi. Ni urugero nk'ubu umuntu aje akagukubitira ubusa, yaba akubabaje, yaba aguhohoteye. Umuntu akwambuye utwawe, yaba akubabaje. Aje akakwibuka mu gitondo ugasanga ibintu byawe yabitwaye, waba ubabaye. Ububabare ni bwinshi, kugirirwa nabi, guhohoterwa, ibi byose bigize ububabare. Hari ububabare nanone dushobora kwitera twebwe ubwacu, nk'iyo ducumuye, nk'iyo dukoze ibyaha. Buriya tuba twibabaje, turibabaza, tukababaza n'abandi, tukababaza n'Imana. Ariko hari n'uburyo umuntu ababara kubera ko abandi babayeho nabi. Naho waba wariye, wabona umuntu ubayeho nabi ukababara. Kubabazwa n'uko abandi babayeho nabi, wifuza ko babaho neza. Ubwo ni ububabare wenda navuga buterwa n'inshingano ufite, zihora zituma ubabazwa n'uko wenda utari kunoza ibyo ushinzwe, cyangwa se abo ushinzwe uri kubona babayeho nabi bitewe n'inshingano ufite. Niba uri umwarimu ukabona wenda abana bari gutsindwa, wabigishije uko ushoboye, birakubabaza. Niba uri nka muganga ukavura umuntu, ugakora uko ushoboye kose ngo akire, ukabona guciye mu myanya y'intoki, birakubabaza. Niba uri umubyeyi uri kurera umwana, ntabwo utagize ngo umuhe indangagaciro zikwiye, umurerere mu ndangagaciro zikwiye, mu muco w'igihugu, mu muco ujyanye n'iby'ukwemera, ukamutoza gusenga, ukamutoza kubaha, ukamutoza gukurikiza amategeko y'Imana, ariko yamara gukura ukabona arakunaniye, birakubabaza. Rero ububabare Bikira Mariya yagize bukwiye kumvikana nk'ububabare bw'umubyeyi yagize kubera umwana we wari uri kubabara, ariko nanone akanababazwa natwe abemera Yezu Kristu barimo bababara. Ubwo bubabare
bwa Bikira Mariya navuga ngo naho bushingiye, naho twabwumva, ni muri ubwo buryo twabwumva. Uwaba ari umubyeyi yumva iyo umwana we ababaye, iyo umwana we atameze neza, ububabare twakumva ku mubyeyi Bikira Mariya. mwongera ngo twibutse ububabare Yezu Kristu yagize, uburyo dushobora kubihuza n'ububabare Bikira Mariya yagize, bihuriye hehe? Ububabare Yezu yagize, icya mbere navuga ngo yababajwe n'uko umuntu agiye kurimbuka, kugira ngo aze kuducungura. Buriya hari n'icyo cyamubabaje, umuntu agiye kurimbuka, reka nze kumucungura, reka nze kubabara mu mwanya we kugira ngo mukize. Ntabwo navuga ko butangirira hano ku isi, ahubwo yababajwe n'uko umuntu abayeho, nuko ngo icyatumye amanuka mu ijuru ni twebwe abantu, no kugira ngo dukire, nuko aza kuducungura. Ububabare yagize rero buhera aho ngaho, ariko ageze ku isi naho yarababaye. Uburyo yavutse, uburyo yahungishijwe, uburyo yatangiye kwigisha bamurwanya, noneho byose byuzurizwa ku musaraba. Ubwo yabambwe ku musaraba agahabwa igihano cy'urupfu, mu by'ukuri igihano kiba kibereyeho abanyabyaha gusumbya abandi. Aho hose yahagaragarije urukundo, aho hose yarahababariye, ariko kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu, kuko byari byaradutandukanyije n'Imana, ngo ahubwo atwunge n'Imana. Mu guhimbaza uwo munsi mukuru rero w'ububabare bwa Bikira Mariya, abakristu biba bikwiye kubibutsa iki? Baba bakwiye gukuramo irihe somo? Mu guhimbaza umunsi mukuru w'ububabare bw'umubyeyi Bikira Mariya, cyangwa se bwa Bikira Mariya umubyeyi wababaye, harimo amasomo menshi, ariko irya mbere ni iri: isano Bikira Mariya afitanye na Yezu. Hari abantu birengagiza iyo sano. Ni isano kuko Yezu ni Imana rwose n'umuntu rwose. Ni ukuvuga ngo mu bumuntu bwe Yezu yabyawe na Bikira Mariya. Ni ukuvuga ngo tugomba kumva ko mu kuducungura Bikira Mariya atarari iruhande, ntabwo ari iruhande kure nk'umuntu uri gushungera ibiri kuba, ahubwo ibyabaga kuri Yezu yabyiyumvagamo, bityo aramuherekeza amugeza ku musaraba. Tubona muri Yohani ngo munsi y'umusaraba wa Yezu hari hahagaze, mu bari bahagaze hari hariho Bikira Mariya. Uwo niwe Yezu yaraze abazamwemera bose binyujijwe kuri Yohani. We yabwiraga uwo mwigishwa we Yohani ati dore nyoko, abwira na Bikira Mariya ati dore umwana wawe. Rero tugomba guhora twumva iyo sano iri hagati ya Bikira Mariya na Yezu mu kumubyara, ariko no mu rugendo rwo kuducungura. Iyo sano irakomeye. Ikindi navuga ni uko hari nk'abantu bababara, bahura n'ibigeragezo bibababaza, bakumva ko Imana itabakunda, bakumva ko Imana ibanga, bakibagirwa ko Yezu yababaye, bakibagirwa ko Bikira Mariya yababaye, tukabona bashaka no gutuka Imana. Ni isomo rikomeye Bikira Mariya twigisha. Kubabara ntibivuga ko utari kumwe n'Imana, kubabara ntibivuga ko Imana yagukuyeho amaboko. Ntibikwiye gutuma rero abantu batuka Imana ngo kubera iki bababaye, ahubwo hari icyo Yezu Kristu yatwigishije mu kubabara, ari nacyo tubona kuri Bikira Mariya. Umubabaro watswe imbaraga n'ububabare n'urupfu bya Yezu, aho kugira ngo tugire ububabare budutandukanya n'Imana, ahubwo Yezu yatweretse ko ububabare bushobora kuduhuza n'Imana kurushaho. Ni ukuvuga ngo umukristo ubabaye agomba kumva uko Imana imuri hafi, akarushaho kuyiyegereza no kuyikomeraho, uko izuka riba riri hafi, ugucungurwa kwe kuba kuri hafi, izuba rirashe riba riri hafi. Nk'uko ibyo bita gutsinda icyaha n'urupfu, gutsinda ububabare, ni ukutemera guheranwa n'ubwo bubabare, tukarangamira uwatsinze icyaha n'urupfu, ari we Yezu. Rero ububabare ntabwo ari akanya kugira ngo dutandukane n'abantu, twangane n'abantu, twangane n'Imana, ahubwo ni akanya kugira ngo twunge ubumwe kurushaho n'Imana. Icyo ni ikindi tubona kuri Bikira Mariya, wihanga azi ko ari umwana w'Imana uri kugirirwa nabi, amuba hafi kugera ku ndunduro. Ikindi ni ukudatererana abababaye. Ntabwo Bikira Mariya yatereranye Yezu. Amaze no gupfa tubona Bikira Mariya yakira umurambo wa Yezu mu biganza bye, mu maboko ye. Iyo ugeze i Yeruzalemu hafi y'aho bashyinguye Yezu, bakwereka n'aho yogereje umurambo wa Yezu.
Bikira Mariya yagumanye na Yezu mu bubabare bwe, amuba hafi rw'intumwa nyinshi zari zagiye, yamubaye hafi kugeza n'igihe cyo kumushyingura. Abantu bababaye nanone tugomba kubaba hafi, bakeneye ko tubaba hafi uko byaba bimeze kose. Nicyo kimenyetso cy'urukundo. Abantu bababaye bakwiye guterwa inkunga tukababa hafi. Niba hari icyo twabamarira tukakibamarira, byoroshya ububabare baba bafite. Icyo ni ikindi twakwigira ku mubyeyi Bikira Mariya, umubyeyi wababaye. Birumvikana ko Bikira Mariya yaranzwe no kwihangana, tubisanishije n'ubuzima bwacu bwa buri munsi nk'abakirisitu. Umukirisitu yakitwara ate kugira ngo koko uru rugero rwaranze Bikira Mariya mu kwihangana, kugira ngo koko tubashe kurugeraho, tubashe gushobora kwihangana nk'uko yihanganye, twabyitwaramo dute? Nibyo nari maze kuvuga. Iyo umuntu ahuye n'ibigeragezo bimubabaza akora iki? Icya mbere navuga, hari igihe nta kintu ushobora kubikoraho. Nacyo cyari gihari igihe Yezu afashwe agahekeshwa umusaraba akawubambwaho. Iyo situwasiyo ubwo ntacyo Bikira Mariya ari kuyihinduraho, ntacyo, uretse kubyakira no kumuherekeza. Hari ububabare tuba dushobora guhindura. Niba umuntu ashonje ukamuha ibiryo birumvikana, ariko ashobora kugera mu byo udashobora guhindura. Mu byo udashobora guhindura umuba hafi. Mu byo udashobora guhindura uramusabira, uramusengera. Nawe kandi wowe ubwawe uhuye n'ikibazo gikomeye utahindura, ukwiye kwizirika ku Mana ku buryo bw'ijambo ry'Imana, uzirikana ku buryo bw'isengesho. Kuzirikana ijambo ry'Imana. Turavuga ngo n'amasakaramentu. Isakaramento ridukiza ibyaha, isakaramento rya penetensiya, isakaramento ry'ukarisitiya. Ibyo byose nk'abakirisitu gatolika bishobora kudufasha mu bibazo turimo, cyane cyane iyo tubabaye, kugira ngo tugire imbaraga zo kudatsindwa n'ububabare, ngo tube twajya kure y'Imana. Yego, murakoze cyane kuri izo nama mutugiriye muri iki kiganiro. Abatari abakirisitu gatolika batazi n'umubyeyi Bikira Mariya, muri iki kiganiro mwababwira iki? Rero ndagira ngo nsoreze aho ngaho. Tuvuga ngo Bikira Mariya wababaye, ariko hari ububabare burindwi bw'ingenzi. Abakatolike barabuzi, n'abatari abakatolike ntabubabwira. Si bwo bwonyine. Iyo tuvuze ngo ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, tuba tuvuze ko ari ububabare bwuzuye butagira ikibuzi. Ni nk'ishusho, umubare uriya mubare 7 ni nk'ishusho ifite ikigaragaza. Rero ububabare bwa mbere buzirikanwa kuri Bikira Mariya, igihe umusaza Simewoni ahanurira Bikira Mariya ko inkota izamwahuranya umutima. Ubwo ni ububabare bwa mbere. Ububabare bwa kabiri, Yezu bamuhungishiriza mu Misiri. Ububabare bwa gatatu, ibyababaje umutima Bikira Mariya igihe Yezu azimiye. Ububabare bwa kane, Bikira Mariya ahura na Yezu ahetse umusaraba. Ububabare bwa gatanu, Bikira Mariya ahagaze munsi y'umusaraba wa Yezu. Ububabare bwa gatandatu, Bikira Mariya yakira umurambo wa Yezu mu maboko ye. Ububabare bwa karindwi, Bikira Mariya ashyira umurambo wa Yezu mu mva. Ntabwo twavuga ko ari ubwo bubabare bwonyine, ariko iyo tuvuze ngo ni ububabare burindwi, tuba tuzirikanye ko ububabare bwose tubuvunjiye tubushyize muri ubwo burindwi. Ni ukuvuga ngo ububabare buruzuye, nta kibuzeho. Ubwo rero nabwira abaduteze amatwi badasobanukiwe wenda n'uburyo bwo kumva ububabare bwa Bikira Mariya, ko tunabuzirikana mu ishapure yitwa iy'ububabare. Igihe aje i Kibeho yasabye ko igihe tubabaye cyangwa dusabira n'abandi bababaye, twajya tuvuga ishapure y'ububabare, aho tuzirikana aya mayibukiro 7, ibintu 7 byababaje Bikira Mariya. Rero nicyo nababwira, nkababwira ngo kuzirikana ibyababaje Bikira Mariya binajyanye no kuzirikana ko Imana ari urukundo, ko twese dukunda kandi twitaho, kabone n'ubwo twaba tubabaye. Murakoze cyane. Tubashimiye cyane, murakoze namwe bakunzi bacu, bakunzi b'umuyoboro wiswe Data wa Twese, mwaduhaye umwanya wanyu mukadutega amatwi. Turabashimiye cyane, tubararikira kuzakomeza gutega amatwi ibiganiro binyura kuri Gicano, kandi tubibutsa ko ari nk'isomo umuntu aba yongeye kunguka
turabifuriza ibihe byiza rero. Njye nari Marigorete Nyirandikubwimana, dushimiye Padiri Feridina Hagabimana waduhaye iki kiganiro, nawe turamushimiye. Murakoze cyane Padiri. murakoze cyane. Yego, mugire ibihe byiza, murakarama, murakoze.